Vavai atu matua I ti ngā whaali I le observer. E le tūlanga fo I le le malanga so o le pare mia I ni usia. Ah, matatu I le whaaso ai le fiafiri ni. O vai tu tu singa. So le ai le maali e le me maali e. Matua le popole ar kanga kare kusikara. Kwa le popole ya male ko kia fo I le pole ase tūlanga e tau nuu I ai lona ma e marang kusikara. And you know one thing sa mo wo uloa. O le mea mua le woman le mea mautino wo uloa. They are asking for it. Kusa o le mea lea wo uva aia tunga yanga la pseva mara fikirea. Ai whao ngā ma ia tamuti sa moa ia lea kusikara. Kusa o lai manga ngā o e kā ngofia ku ia maa ro e whaise mea fu ilele e a fia I lako. Ai se I whaise lako breaking news la po a. Ia. O e mana tua le upu fo ilele I le kangakai e whaausoso. Fasi lo le kangaka. A leo le ka o le mero ke wakuora whakaika inga. E kaukala. Ma whaaleanga la lau lea. Ai ngā o ngā fasi ar kangaka fura lau ngutu. Ma tiu whafonga retu. Ve ia loanga oso mua moi leo alu whai le kangi. Usa wa pei o iara le victim sa. O le mea tonu wale nā leo te vai. Le ufa o ngai la observa te mini. They are looking for some money. They're looking for some money. O le alu wingo lau tala. Wa broke ala observa. O kua ia mo le meole o le ngusi pepa wa makua sasa wha alo le mga. Lai kausa idise la ko vanga fo ile le wha peka wo ai e kangi fo ilele anga ile asosi kusikala le Pasifika ma vava ia kule langi fa pe o sawainga la ku mana tuala nga ile isu fa pe ko mo mo era observa ile va observa ma cha pipi ma ile me fa pe aso fua sa via sa no marif mana tua mai la e ile esenga o lona esenga o le mer nga lenga ka mo fai de kuila epa ma le HRPP ku lo ka por ku kai inga esko ngo kofi lau ngai ka le po tu le lenga mangua lenga o kula fongo la kum ka pu ra pse lenga o feika ia le HRPP nga kai mi o la expose mai observer ia issues ka kupi fo ile le misi ma le misuse man ko fo ile le ola nga ruenga ngai ave I mingiska ma fai pule o la ko ma ka vainga e le qualify ni kon kalake ai wa ave ia o le mea nga that's an issue ai nga feika valea ia fenga maro le chapi pinga kaimi isko ingo sa vea sa no malifa lenga ave ia la nga fai ina o le mea ka shut down lo observa por el o le mea nga o la vai ko o le ka ko manga o le vai nga ko fai se repeat o le mea nga yeah. They are asking for it kusa o le ka ko manga o ko fai vai la o le fai ngor ko faleanga le fai mar ko faleanga e manga o ia react ia pale mia marang fai nga malo ko si sira foi la sambo nga react tro fo ile le pale mia ia nga press conference ban la observer nga ko vai o inga malanga langa o mama ye lunga le au loko leanga le ko kongo me ka media but that's not all ele ola ko ai o inga ko vai o e nga kusi fa sanga nga il pale mia ma le falanga fai nga fai o inga ri yali mai loko le au la lafia o le au loko leanga o mai nga ia le ala ka mo fai nga pa mo la ko po mo vela o fosi mai le tio e fai se kala le tio le nga fosi mai ai langi ke so mai ka fai sanka ki nga le fia ka kala o langi ai wa force 5 mai ya ai o force mai le pina Pasifika o le ala ka mo fai ai fai le nga mea o nga pala ko po munga fa pe ai e makualo lo o mai le lalo langi o media
E matua fai kwa I fai al pare mia malanga fast. Malanga whainga malo. Ai ua fiu e whaina ngā mea. Iri ai. Lea fo ilai ko e whai ai kai miringi. Te oi. O ti toi haru pea mo toi mata ili treatment ili tamaro o leo Donald Trump lea kungungi. Ole news le CNN. Ako ki roko. Ai se isi mea kuloa le utelo fatu. Ia la tau wa nefu Amerika e mawe se ata tau fans ata tau ika inga Trump ya. But ole point o leo ke kauma whai e oko mai. Ole stand ar ka māloa i more me ole fake news. Mane me ole news kau whaleanga. Ia. E le ku ua i ar ka māloa se ava ngoa. E le popole vo se Trump. Pe kau lolo o mai ngi media mai fafo mau mai kusi mai anga mea lai fai. E le ke ai Trump. Le anga ile o funding mai ngai media ngā mea i Amerika. O winga le o ke fai atu ai. O ke whawhe ka ia uia mai. E ke sira mai. Ka vai. E ngā ngō whai aku. O le mālosi o le standard ka māloa. Le anga e iai le whaai kekenga. A le sako o ngā o kou a vea kala anga o se aku. E pala le ma. Ai le pala le kala. O le mea le ngā e mafuai e ka kau lava i le whai ngā mālo. O ngā sila ko a le lei. Po o le a se mea e le lei e ka kaunga whai le musi pe parea. Ia. E le te tau foi ona tu upanga noa ina. Ma tu ufawina. Le anga e aki a. A wangi ka kou wha le ango iai. Le anga o le musi pepa ua I longa langa kau kua. Ua leva fo I Kongo Samoa ma le Pacific. Ma le lalolangi. Muri aku loa. Iai le au wha le anga mea. Ai le anga o le history a I o le musi pepa. Samoa opsepa. O whaisi leva. Iwe. Ele ase se senga ma le HRPP. Ele ase se senga ma le HRPP. O le history ma le HRPP ia mai ava I kolonge po ai lava sau ia kofi lau fa solo mai. Se lau pasing. Nga a maka mai foi kula e pa mai pinga se lau pasing. Ai na ho o lo ele tu ai ngā o ngā le wale koi loa masesi. O le mafau ia ua ku I lungo le malama le masinga mafuku. Ia la utupu ai. O le me foi la ngai nungus me pare. And let me say this. O le mafua anga fo I e fia I le observa. Onga e kau solo musa mai lava. Ia ka kou ka kangu fisia. Tau kei lo o le whainga o le whaikala al palang. O le whaikala al palang I ele ale manga o ele mai mōsong kaimi. O le whainga o le whaikala al Samoa. E ikai, ai ngofu sia. Suri ai. Todi. O le leangar ngā. Ia hau fo ilai. Anga ua ka kou kuku whaakasi. Ma ka kou ngā ruru e whaakasi. E aua kou ke kasi e inga fua. Ma aua fua ngi whai ingi o kou mangaku. Le ale sia le walanga sia sen mai lo fo I mama. E nai no ta vai atu. Kusa o lau fo I le ngā karasingi ngai ki kangu kuoiru. Kau se era ka faso. E whakara runga rokala. O e le kai make sense le a mea. O ro ngofu share se mea e kere o fia iai. But why do you share it? Parangi, ale mga awai. Delete. Ignore. Block. Unsubscribe. Vai. Me o le parangi sa o aia whapenga. O le parangi e sa o a whapenga runga mawhauwhau. O le ha mundi. Le anga e vave kere ka kou lalo risu. O tātou wai mafu wai fu. Ia. Era ngai. O le kero kai mi ai whai aku le media watch. O manatu so whaso atu ia.
te mi foi na fai le media watch ola foi le tu ala lo tu ala lo el kausala ya hana o ke amai fuangi article la psepa alu oe au mai sa ili mai verify mai le tala mua sa mo global ya magisi lo ke fai ku sa ala utala angu sa fo share mai na te e fu le ma tele ma wa kumu kusa wa kiringa popular ai fu ona o le fai fu o le tatou share o ngamia ai tatou ia i tusinga le ko inga nguswe bitterness e le fei ka le fast it's their personal attack i lana fionga i le li pare mia a kongwa o le personal attack ale ingi kia fiki lea lai fau kua mai ai kua ma lo ia wala ngonga e ka e ko ngeki ai le misio kua i la ase o kaka umangi o kanka i loko it's all because o le pare mia o la auki anga pale mia ngeses ele kelengi la le no fa tu so ala o fa so ne o le vai al pale mia e ferwa ma kua furi o kulo lo fioga ke ferwa o tato vai tato ia e malanga e pale mia ngi sila le ngi sila e to ese nei manipia e to ese Hawke's Bay I'm pretty sure la runga va le temine la o foi malanga tu e o ile lo Wellington ai pe malanga fa afia se la u pale mia pe aru i maliu vai o le attend le funeral o sionga anti o le faletua o le tuangani o le tinga o le palemia lenga mali ungi le ingi ya President Bisi ya nana tunga o malanga e atenda ile palemia i mea kauronga ai o manga o le apseva lea e fa vala e wengi ya ru palemia karsong ai tato vai tato le loto le tu inga fiti sa u pule mai ai fai e maka vini ie kamiki alu pongi sa ya ma o pungo ngo lava o se kaimi o se aso ko e kuri ese le fiki le masamo e kasi le me como fa e te tau fo i to o fionga i mingi sky o immigration e ka ko sila po e ko inga visa la e fa inga nga fiki samo le anga e ka nga grant e ka ko visa fa inga ruenga i ka ngaka e le o ako e kau fa le anga ka ko kumu era fo ile o ke ngo fo mo ofisiringia o kau fai ese fuafuanga e le fai ko se siku there are legal ways ko se sira ko nga fa ale nga mea o le sikenge fo ile le o le kenge le pese kenge musalemi ai ko kongo le pea o le senga kenge Amerika pea help me o to we America man ko le nga fai sa nga I think was Trump ai var au ko mai ka inga a ka kai ma wolunga fo ko kongo Amerika o le han me le wo fai ana wa investigate le wo pe ya wo fali ko nguro ngasi ana ngasi kisengi o la ngasi kisengi o le mele o ke ko fongo fo ma o mo fa mo lo ma fo fa le anga e meda ile ko ngu le ngoa ka u le ya o nga ko pe a fa pe e se kuskusinga ye fai se kwa se ivanga ngala ele angor ka ko fa nga malo i meia o nga o lo le e sa o la observa e te pēu tai me kakau wai ngā kuu enough is enough. E ngā ke lera o whaitira maka upule a Samoa. Le anga o maka upule le mga o Samoa e koso ko ia o Samoa. A le ngā roke le pāle mengi. Ma ngā ora i tapipi e koso whakakāku kau kai i Samoa. Sau fia me mga o fo fia me e whai aku ngā mea. O whaamasingo le hila o keisi le kaimini ngei. Le fo mga koso whakakāku o Samoa. Ai le se need. Wa o mango fasili o mai mauro ia ka mai ma keisi ma e o i whamasingo sa mo New Zealand. E ngombi mo a uru mai wa fo. La ye le via. Mai. O le winga la le o te whai atu ai. E la asanga ko u whaua ia whapea ngi ko inga observer. Ai langa e umaya. O le kari ele malo i le newspaper le.
No, o asia tai faso sa wa ili se me la fo. If they can observer, but they are responding to the observer. O ma fo anga nga le nga maros. E pe ya me fo ile. E la launa nga oyo o kanga. E la laule scam o kanga. Ai ko kiki o ma se por kalame o faso ya. Ah. Na yo le nano o fa ya tu la o faso ai le mele nga lu ko mga so kango sa o ile a. Po le a ko ngure ma fo anga ya le nga fa pia. O le mera ku. Le anga o la fia fiki le pu le observer. La reacta ku government. O fe la o ko nga o so ma mea ia Saudi release the government o nga kali. Ele o kali le lalo langi. Ele o kali le aku ngu le anga ele o iroa le aku ngu. Ele o mera le aku ngu nga mea. La seki mea uma le aku ngu. Ko kikia. O le faso foi la ia lu te fai tu ma la vala u la utala. Ah, ele fa pe o te fai tu ona o le ase isi tu. Le anga o ke ngofo pea mo vava ai po le a tonu a o fea e tua iai. Ia ale tūlanga o le whato whala i ngā ale whai ngā mālo. E winga i me ia whai aru spipalea. Iwe. E matuale i roama o le mana malama po ai pe ia tangia mai o lea e kali i ai. Ia. E maafuala na tali i ai. O la lai ele tali tunuma. O lai ko kere kanga kala e whai kaumala tū. Puni muritai. Ai anga ua whakaikai o ngā whai ia ale fufuanga. O le ale me popole, o le ase me ale malo e lusi. Pe a whai, e lau ke whai a sa o le mea sa o i le pule, ku maro fiki le pule, anus me pare. Le anga i lo utal tunua, tasi lea tautonga le lei, ma le good character sos ka ngā kai issue ai ingi, e te taunga issue ia ini, pepa whai ngā rue, ngā mangi ngofo mau, e ngā rue mo sa mua, i foreigners, e ka kaunga le lei le character ka ngaka. Ngā whai se su e ngā o lea ko ai ngā fiki. Ngā whai se su e ngā le lei o lea ko ai ngā ngaka. Te mana tuana ma whaasoa ma le whionga le minister, Fata Ryan. Awe sa oi whai rau tuana no lea. Ma le si vai ngā, la kau walea i ma le tua inga. Ia wala ngai tau fo i el sunga Fata Ryan i asa vea sa no malifa. E te tau ona whai se su au te le whai atu o ni vaenga illegal. No, it's a legality, it's a legal process. Tu e foi mera utala i kamai ka inga nengo whaku na tu whailanga protest fo ile le tutonu le o le chambers fo ile le e pia ole official o senate po le official whape ngai ni Amerika. Ma whaianga wala au ia Donald Trump ma uma e against i le kaua ma me uma. Ale le wa pia le woko e kape wa lele o revoke. Le siki sengi ma meo. Now, we can think of it, wahash kele kurang, but e iai le authority of the government. Le anga afa pe, e le ia se nga malau mea ngai fai. Ma le mea ka o lo whaaku pu whaalawe lavi. E ma fai o nga e whaaku pu whaalawe lavi. O nga o hau ngana mau mea ngai fai. O ruinga langa le uke fai atuai. O le asanga ngō fua ia ma ko wafio ngai mingiska ye fai ala immigration. E lo immigration New Zealand immigration Samoa. Ai le si fai se ko su enga ma se iki au ili ma silasilan. O kala fea unga le character o ka maloa lea. E kusa o anga ngā ruenga ie sa ue fai kongo Samoa. Ngā o le sau. E le ia se me foi le marikou whakanganga. O le kangaka mai fafo e sa ue fai kara leanga e ave kara leanga o Samoa i fafo. Te fatula o tala. O le visa leo ke wherua i mai. I have a media visa. Yes. O kere o wherua i se esta visa. Because wa uma last year wa uma nga maile lapaka i nga ale Homeland Security ma immigration na New Zealand ya Amerika e kia. A whai o usa o le media. O ke koe fo i whai o media visa. I have to travel to America.
ile ko inga status le ya wa o ka media o le mea la le o le o foi profile o media visa le la ko fer wa mai ile media visa e lima kausanga ele ongi visa ya ka fau ai o ya inga o la o media visa le fai so o se kai mi au ke len mai i Amerika I will have to be interviewed e po ha o me ki sa ri poki ai po a foi me ngi news o ki sa fai ko the moment e kau roa i Amerika le kulanga o news o mai fai ko mangi kara le anga mangi ri poki o Amerika le anga sabi se me ki ko foi e o me va le ko foi wo bang fa ma anyway ole winga la na le te fai atu i la akele wa kele e le ska ka mo ko fai manga venga mafa manga nga sanga le mus pe pare how can we fa fega fai se solutions o mengi anga si la fia le ye la le abatu la foi le va ku ya ku ye ku ke ku la e pa mo tu ye e ko ke o mai e a mai ngia ko kangi anga ya ma ko kampangi ni usila fa sanga e fa se se ai me ai e prova ai se se me mo ke kana ngoa ko a foi le langa le ko fo ye ko fo ngo ko avela nga kangi le nga sa fa ni usila nga sa fa ni usila va ye ku nga e mai we e singa ai langa ava e le ka udia ni usila langa kangi le nga sa fa ya ma le tau tai ai e winga le me fo ile le nga fa maro ro ile siang ka ma fo ile ro fo fa va ya le nga ru kana fa nga o ile kupi ai fa nga fa ka wo yang aisa nga sa ro fo ko isa we mai langa kangi ni usila langa nga ava ko ile ku se loya uma longa kari e ma ko loya me uma ale la ka usanga wo ngi mo ala wo aru fa mer kangi sa mo le fo ila wo uta pe ina uma me wo uma fo inga fo ka me official lo sa mo ka penga uma mai a fa yo nga le ka ubia ni usila fa i doa ku sa mo e le ka ubia fo sa mo la nga le ngi ku na fo ngo ila lo le langi a isa uma kongi fa fo ile sia ku ura uma ka ai e aru ke ka corrupt ile sia ku u fa nga ngi uso kanga e ka fa ye so o le ala o te tala no ma i le whainga i le nguspe pare, le anga a kou sira sira. Ma kua i kau wha le anga are me le whairi pani miha. E le o karangoa ngi isi ure le. O le hako wha whika uri air travel so ur pani miha. What's your problem? And who are you to question that? E le o kia le aku, e le o popole le aku ngu o Samoa. E le o popole le aku ngu o Samoa. Pa wale mea. I travel le pale mia haru whaingi anga holiday fo i ingi makawhanga i whea maronga ainga. Ala i rani aku, a o mea ngi o maliu ko kingo wha ai poiponga, o mea umanga. E o ai pale mia o aku ngu ke kele, peres kengi o aku ngu ke kele. E o ai ai mea nga. Ala ko whea. O le are ko whea au le ngā mea. Ala nea le no wha so atu. Ua whaaki ngā ka linga fui. Ngā le leua ea kari mere maro i le observer. Kari mai wha lango atiko. E o ai mere ngō kusi le malanga o rea kari o le pāle mia. Anga ngā mai le release ar maro. Do you have to do that? Ora o siri ngā. Ora o siri ngā. Oi fo i pese kāre ke whaia. Pe a whai o ora o sunga ngā le ke. Le ua e whaia le media ar maro. Le uke karangoa ko wha media. E le o le pa ua o le lau uruma wha moe o le hiko. Ia. O le amanga ia o ka oku inga me whapengi. E lau kei loa ai. E iei le ko inga whakaua lai whakaua i lako. Ioi. Winga ngā lea lenga whai akula kai a kana. Ai waka kaunga su e angi. Po o le are ko inga visa. Lea iei le mea uri le sa mo le ingi kisari le ingi kia whiki rei i kongo sa mo. O le hano ko inga visa lai. A o iei fo ise visa. Liko ngofo yo. Po le mea o le wha o ngasi ki sa mo. I don't know. Wale o ke o le ngau o le au ki fas. Po le mea fo o lai pi o mea au sa inga ye. E se kai ko o rua sa inga. E se reo mai o i kamai ke nge ki sa mo. Ko oi makai ke kere ngi a inga i sa mo. Ai o ma enga wa mu o pare me mu le mea. Ko so la. Ai whika ngi si ke nge ki sa mo. Ara u koe fo isa o sa inga i ronko rua.
O yengi su enga le. O yengi su. O su e po le me. Awa a fai ko ki su aku. Nga isu le ita pipi le kai mio fai nga maro ku le pa le visa ka maro le. Fai nga kuenga. E ma fai nga ko hiro inga. Ko review le visa. Po accordingly le fai ngorang kau wale fai kongo samu. Po se visa nga isu e sa we kau fa leanga ma kau fa leanga ma kau fa leanga. Simple le van kau fai ya mea. Le van kau. Iyo. Ai o le ala ko ko mo fai mai e va ku ka ka hu o Samoa ala ku ia king fai popo alu aku ia fiu e uso ia fiu pota moreleli ko ka ngu fiko e karo kas ko ingo o papa va ama so mo fare ku e o ka nga ka ngu o Samoa o le foi ko ke kaura malama mai o ora ku Samoa ko ke after o mai o le mela ko mai after ka nga ka Samoa e ko le foi after i o after nga i le Renkiera. Ia fe kau i le. Awa o ke fai aku mamara o kana mara ku ala lo ka ko fai ngamaro. Anga o ngia o sikaili ia po on ka ko sikaili le fai fiki. Anga ngi ka ko sikaili ia anga se sa mo observa le ala fai fiki. Ai o ko ko inga kuskusinga ka ko ia ngal fale anga fiki. Ia sa o ro mar fa kurowa, sa o ro mar fa sara na ka pifo i le fa TikTok so. Ai palasi e toi lo e. Ai la mai ro ma vai tor pa au te. E ro sa ukala. O le fasara lau la kapi. Kamai ai palasi mai ro ai la mai ro ma vai tor pa au te. O ko inga skai dinga kupu ya ka kupe anga o fikire ko ke fai ai mei. Ioi. Po o konga foi po fea. Wa leva faki e kia ka ko ngu ko ki poki anga ko ki poki. O le mea ka ko popone ai le su e a meet requirement o ka fale anga. Revoke le ngofo mau po le pepfanga. Ko e kuri fiki. Kuri fiki. Pa se ka ko me mo nga ko inga ka fa penga. Nga ka fa le anga le au fa le anga. Le anga ko i moroko ngi ka mai ka mai ki. Fa ko afa au umere vi viske po fe ku nga o mai. O rai o mai lai young free innocent ma fo fo ai ku u ye ka maroa. Io ku u ye ni ko inga assignment fa pe o e makua ka fa le anga o e maka kiro pi fa mata i tu kulova kiro solo po fe fero ro ye Ili ropo o kufa solo mianga ka mai tips fo ie o ai aka nga kai pu e mania nga ka who knows ili ropo fa ia nga me fa pena o ai ake pu e mai sia ka manga i o la fionga i pale mia o se mea ma o se mea ropo e mosa sukala ili ropo le mea le fa ia ka marole o le fa asoanga ia e va ku fa pena